Nah, ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim diletakkan di mana? Di Latifatul Qalbi. Latifatul Qalbi itu di dada, ini daerah susu sebelah kiri paling bawah, ada 2 jari. Nah, dada itu 2 jari di sini. Ini titik Latifatul Qalbi. Latifatul Qalbi ini berarti hati yang paling lembut. Tempatnya Nabi Adam di sini. Latifatul Qalbi. Ini nafsu, berarti kita mempunyai Latifatul Qalbi. Nafsunya nafsu hayawaniyah, banyak nafsu hewan. Jadi kita suka makan, suka bermaksiat, suka segala macam. Di titik Latifatul Qalbi. Sifatnya tidak mau mengalah. Padahal sesungguhnya kita itu pada hakikinya makhluk yang lemah, tak bisa apapun. Tapi di sini karena Latifatul Qalbi mempunyai titik hayawaniyah, kita jadi suka makan, rakus, hawa nafsu kita dibubar kemana-mana. Nah, ini harus diisi dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Coba tahan nafas, baca Bismillahirrahmanirrahim 7 kali, dipegang Latifatul Qalbinya. Jadi di bagian susu 2 jari, 2 jari pakai 2 jari ini. Nah, 2 jari di situ ditekan, baca Bismillahirrahmanirrahim tanpa nafas 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Nah, 7 kali. Nah, itu kita baca Bismillah minimal sehari 100 kali. Mulai ditahan di sini. Pokoknya mata terpejam, baca Bismillahnya di sini. Latifatul Qalbi. Coba buat di video aja.